watch now. Any yo. Oh, Pepper should be the hour. Be our and 2 back. Why? In Surukura. Near Media. Manco High. You. Any of that. But she is. Back when you also around 400. Or Yabuapa. Oh, sir. My dear me more be a man. Umi and me now, be any more. I was for me per se, she can't back. Not the put you if you want. My son for Berma Bediide, and also my son more dear Shabby. A baby didn't come okakra. And Penny is a quite in be a copy kutia. I don't forget, say, a dear beer is if ye any mono. Ni hini a pfee. Sana tea wa blabum. And uncle and watch uncle. Did they know me no ye be an near who ye. Oba with me a share link on me. Channel no so subscribe here with me and subscribe. The Adrian and Neno, and only a big channel watching. Abana ye guono, and only a quacotier. A dear Abana Ugo, a dear Abana Udia. Very soon, Abana Ugo ne befifi. Meba me kan se mi se kwa tintin bia kopie kotia ade nti na Bediide me kasa asem no me started channel no with titi obi kire o ma ne ba be wie 1+1 yen twam ana me share mo bo se mi kodi dwuma bi di abrem na dia me hwehwe ne se obi abenya dwumadie ne so emfa so ampa me de bai hwan ani wonua omo manya mmere ahwe story no obi timi frɛ me osi Bediide da ben na odi episode we ba beto da ben na odi we e ba beto it's good eye se odesani bia no onya de papa obon baye enche bia hwan no nua no na wie ye mo ba no no say wa episode 9 10 ye be ni nyambo a wochina na ho nkomo na me ne wo ba bedi o follow story ne pa e na wahwe e kwa me fa so me develop story no me ne obedi ho nkomo kakra after no na me ne wo di story ni mu nkomo kakra ni arese mfumso ni fi Bediide ena mfumso ni fi kodwopoku ni na busua ana se 1+1 ye 4 no wo de bon adi ama school fees ya no akwatena bola so se sakonko e bon oh David one day na menam na ma shebo se me di bibi beba ba story ankasa me ye se me ye no script writer no e delay kakra enti ama ti I decide say me se sound story no so say na say 1+1 is equal to 1 no hey ebony oh David adi the book utu mfimfini je nkatie ti me wake ya ana story for drop here eno ne hwan ni wonua no ewo ne munsem no so doso mabam kura 1+1,000 10,000 so eya mesra mo midi mochi a na yam fom so ne na so mi ni mochi na me nya bedu sa na me di kimi snack na e kire kopem se kimi omo na so masene e wo me nkomo twetwe yo omo drink ne so wa me se ba ta bia wo se onya bi na wo be ko school a odi akọ ti I decide
se me ye hwan ne wonua no ye tenase e develop a story no e ye ho script conference o hwe no ba bia o ba season 1 no ni sie ma na ye kɔ no aka season 2 e ho na obesu no unza normal life obi anu timi ko inika enti atranse try script ni wie ko do set no so start ye adwuma ne ade pictures and videos na ba page yi so krofo nyamre ne adaje atwenye me say wow hwan ni wonu no bebrebe na nya abotra follow pa ya bebrebe so kamu nsem de atumi aye e de ama wo mo ebre bi timi du na nipa na wo bie wano aka kire ne se wono ne wonua no na osa aye otamfo ya wo ka kire ne se wo ye wonua no na wo ye otamfo ya wo ka kire ne se I love you no na eteni to I hate you eno ho nkomo na me no ba bedi hwan eno wonua no dia 1+1 eba fono mo mo kora munya abotra ma me de mre ene na ene ye bibia se dia watemase no saara me so mate wase o we se dia twentwon ko hene ebo soro na so mo picture na ebo no mo na na ebo ho saa no odi amro ba twene bo na na nkasa no wa na ebo no o se dia osi hwe o si wo mu nipa o hene Kwadwopoku eye me yonko a me ni na di agro free me nkura brem ya wonimi na mesumeni no ana Kwadwopoku se ne bebe wale mesume bebe wale eye anije ye bu na yi na no na awade ne bere na du ye ko mo na ye meme ba ene Kwadwopoku bebe wale na me si David empanyin si akwa che fi a woda hande hye ti sana tie dia se ye anuanu mawie e be se wodo no da so wo ye ntem me be se ye ntem betete ti awade ne mempene ya bo me e ma me gitu ba bia problem ni wo se si ana me kan yo ana me se mate se mo se mo be kode a na me nka mo ne mo kwa mo ko no se simu ye a monfa simu Yesu a mo bia me bɔ me sobo ana nkura yi koi enti mimi question ne se omo koye no ene kosi ye a tinka nkura yi e bɔ mba yi ana na adenti na problem ba instance problem na bana a hosi ye try say the ama problem na ba ne ye be solve ni enya fapem e wo problem ni mo no na akoya da patwa but me ne wadwen nye pa no nche se me kwase a me ne wadwen nye pa no nche se me nim nyansa ana enti na wo de wo ne madwen anye pe ase kire ne se obi a wo ne nti ase enti wo nti ase ne me nti ase nye pa nche se sebi me yejimi fo bi ma eno ho nkomo na ne me ne wo ba bedi no matter any person a wo ye usika wo dibra wo anwofa wo fon a wa fon anim hu a wo ye dai wo ni nipa na betena asase so na den tina Africa Ghana titiru se problem ba wade mu a na afanu ni mienu do benya akonya no o se ne yonko kire ne ma o ma me hweni ye pa o papa hweni ye wo baifu tinkura ne benyi ne no na edi o mutiri mu dem eden ntia obia wo mere obia wo tumi obia wo akonya se wo ye de obe na nso eni kwan se de wo ye na wo pe no etietia me fa ahode so because sameme de yawa enye wode Kwadwopoku
ema eba ne me ba no wale na wade na chi no ekoye wo hawo ahokyere ohia amane se ye behwe kwan a ema saa wo hawo ne ba ye no ya hwehwe o demu me ma no ne koyi mika no ehwo agyaadwo ne yedwe o papa wo baifo o papa wo nye ena problem na nkasa na ama me menye no eda ho ene ye sei me ena problem ne da ho sanete wano timi koyi uka no kopi afiase na asem na nkasa no nim ho hwe etimi duru ba bi so na obi ahu na asem ka na ono so kopi afiase na ono so na bla ba akoye basa etimi ko hyehyia wa kokom obi so woni mi kom wa MPP ni wa NDC ni wa CPP wa PIP wani etimi nto amade yakura ama no enipa ye nyina ye ntimi nya peda no matter anything sana nyame bo wiase sede wutie bia benya obi a wompa wasem sede wutie bia benya obi a wompa wasem but the wompa wasem ni ni wa the wompa wasem ni mfaso nke ye hu again na besi se me bebe ware me se mempene so bebe ware wo se wompene but the reason ti a wompene no onkai ene mempene ebia na wo hwe obi a wotika kesim ebia wo hwe obi a wasifie ebia wo hwe obi a wodibire bi ebia wo hwe obi a wa hofe atinya hofe ne yawale subai eni nyansa samete me manase ana manu anko yimika ana mukwa awade na problem we si ya kiemfa me hyeme ba so far as man ti ase no eni makoye bro nsama ma wo but piso na me wo be botaye sana ti we wiase but dia me pesa wo ti ase sesi ha ne se si obi wo kuo bim na se kuo no mpa emu nipa nya otamfo enti enhyabo anwe nta aso se aduane kura me nton bi ma no me nsansuo mpo ma ne nom saabre na wo so oye na doye na wo twe ne ba wo kuo nim si obi ya NDC ni a saabre na wo se MPP ni ya NDC ni na doye na wo twe ne ba MPP ti adenti na ya na akoya atamfo so bi MPP ni a sabre na o se CPP ni ya na doye na wo twe ni ba ni PPP o se ni CPP nim adenti na duru bre bi ani ya atamfo but menti me fiti prekopa meje wodi ani to never because obi a wodi ope satisade ya adenti na wodi wonye wodi meme de ani ntum na wonya wodi no na medi me de na chi eye ne sa enye bibini suma ne ba no akotware twede ye kaw ada no wache eden ne ma ne cheye no omusew no wabu atan ntimi ma pome but the reason tia me se me mpana wade ne so no me man hye me se ye bebusa se den tina papa wo so mpana wade ne so na emom ya pome but sabre ni mom so na nka wose ya tweme me ma ne tweme e de me bata wo mo ni ehunu de o ma dwene mu ntia yesi ya mpene e na me se me mpene life adia ba ko so hunu se eye ne ene wo kina nti nanko ene wo kina nko there were only billions of cities, no fiti ya no nyai
They only billions of cities now lusu ya no. No fiti ya no lusu yi. Bibi ntia. Enti adenti na Africa, Ghana. Ubusu ya ni kwa ahuchirem. Papa na kwa ahuchirem ani e de kwahye bayifo. Mewa no nipa na hwehwe butaye ntia. Okwa ahuchirenim. No di nkrofo anu achi. Sofu bi wa hawa ben. Sofu bi wa hawa ben. It's good to be when nyame achira kwan. But any solution. Sometimes you nya adwen sachla enye mpaibo. Don't forget, said the atom men na betimi ato china. Enti me mfum so nti no, o pa me se me ye bayifo. Dia wo kobata no we nipa tese me ya. Mo jagina ni mu, odidi, wo home. Enti me na wasi me ho kwan se ma me ma wo nchen because oni ma dwen nye pe no. Say nipa no so fum we. And they just only we are seeing nipa nyina ya aka. Aho kire blem, ene nipa hiya nipa moa. Enya ni je blem. Enti wo bufu a susufo wo bufu etake wo action. Wani ji a susufo wani ji e hyebo. No wani ji na chi no, bo hye bi da wanim. Sa bo hye no, eno ne asem no. Me dina bro. Me na hunu se me no abeka me no oboa. Se nyame afa se nipa ne hyebla nse wo nsem a, they will matter anything. Na budie no enyeye. Nti hwan ni wonu ya. Se Yesu ni asuafo ni twahye aye na no muti wo didie no. Wose de mene ne beto nsa didie no, obeyi miama. Ena onipa ba ne beyi onipa ba na ma. Bibu sa se na ye hwan ya. Bitwe sikai. But omo refi se omo amote wana na ne didie o. Ye ne ye twahye won ya ne ne to nsa didie. Ya aso ne beyi na ma. Enti sa memefom wo a enhwe memefom so ho nka nkyerem se menye nipa. Mafom wo no momo no, sabre ni mo no, na wo se wo tweme. Sabre ni mo no, na wo se wo kyerem de wo se meye. Sabre ni mo no na wo se wo menyansa kyerem se we na wo ye no, wo anye ne ye. Ba sabre ma wo bufuo ensi me ho kwan. Nti after say me fom wo no, onfom obi da. Na obi ani ho ba fom obi ma na. Samfun so ka nipa ho de ya. Ane ne yamfun so mu no, yantene ye ho. Samfun so ka nipa ho a, yamfun so mu no, nke yantene ye ho. Nti hwan ne onua. Onua ne de obafom wo. Onua wane de obafom because ade agu we mu no, omo ye anuanom, omo ye abusuafo, omo ye ayonkofo. Say nipa ne komugu no na biscuit na egumu no omo ya yonkofo ya adofo nti omo ho ka omo ho nti omo ana befum omo ho nti no matter anything drink you know entimi any drink snacks ni nya peda because what the snacks need to drink ni ma ebe na ebe ho no nti e dey as snacks na no be ka snacks but that day Ghana Same kana ho simuntie. Ade ya monko mbakwa ame ahwe. Ye hwe. Ye be sebe ya, ye hwe. Ye be sibi ya momfa. Sa ye hwe, ye be sibi ya ye mfa no. Etimi do ko prison. Akwaya se kasa bi e kana se twen na abe hu. Se ka be beto wa. Se ye me no de ye me a. Si ye nyina ye wa ha ye be hu. Sadia china mu ba ko afiri mu a apolice force murder attempt to kill den ni aka ne bebrebe but bia na nya wo na waye saade no nanso enam se me trati wo ninti dia ko wi me no o se me ko nsawom na me ko se ma blabo obi ko dama na blabo nse yo but wan hwe ni ya beduru fie no na age na chew na age ni nche wokura na aye adwuma bai na age na chew tuwo wa bompa ye se wonko nsohwem enu ntina mdi kaka se wo bufu a entake wo decision
wani gi a enhyebo home so se kodwoboku ne makai ayonkofa ne da me ne o montemu a enka ankoye bayibo se kodwoboku kai me ne mranti bilem adoye bia me ye no papa bia me ye no a enka ankobatan ama me yere ne me ma ampome enti bi po na chi no se mewu se menwu no solution no asolve ana problem no asolve so bi be ka cha say de oya no oben no nkyere se eye nipa wode na no koka se hweye sai nipa ne no nyame na de nti na wo so koka because asem nipa na eka ntupa was masem nti wonfo medana nti me pa wasem nti me mfom wana no metimi afom because he nipa edru brebia either you like it or not obafom na ofom na chire no de be ma wonfom so na oye hu se wafom no ya je atum na ye do wonfom so a che no e kasa ba akope the word please forgive me the kayode after please forgive me now I start explaining niema bra papa mame we ni butaye ntia na me yesei wo nyansa mu no e bia na ye mimigimi sa so na mimigimi mu no e bia na ye nyansa nti adwen eliba akufo tirim adwen te sempabo size obia ne de so far as kasa nipa ho ene nipa di nkomo no de enipa befum nipa enti sa mi chirimre echiri kusie de amekoye dan osie so Roman for Pope John Paul na wafimu no so wafimu o sesen ba kono no ho no o se de o hyedem na wotwemu ni nyina dry fasting mu na o e bompaye no kura wanya bone da no nya ne 7 times na nti se me ni omi enu ayi Freddy ekoba nti me fum wa me mfum so mu no ana wo se o twe me ben wo na wo kire me de wo pe ne de wo mpe aseda bi wa wa yamfa makini snacks ene yon komo yo mo na so ya sene kimi snacks aduane asabi obe ko school awunya baako we onion na de ahye ni school bag nim okona ekom de no akokora na ablantie akola na afo wi omu biscuit na omu didi enu no so de apa nanum na panyin sintasio nko ana ntinti masamo kimi drink we she fridge na enu na ma no akola okope oti anu hakwa astati produce wo nanum de sichile omu no so omu na aso ne nkomo no yasene diama Ghana yesi apini nyina ana na mene wo kan ho asem no obaya mi ahwe sie ka so mu ntumi nye sa wo ka so mu ntumi nye na wo ho adwen se ye ni sie ebeyeye na wanka ye ntumi anya ne Ghana ayeye obeti abusua fiem ani nipa nete enkasa nipa ho nche nipa wahu na anu ayade abo wanadwo wonwe wo sese pataku yade abo wanadwo a wonwe wo sese pataku nipa ne bepeja wo ukọ hospital nipa ne so wo mu nanwe ni go nti hospital ho no nipa ne wo hospital ho no so mu nyina asoso nyu omu ho ayaka o yade ne kebenya no aduro ukọ ene ode ade ne babo wo mfia wonwe wo sese ade no oko obi wona koto aduro ne di brɛ o se nipa no koto aduro no wono wono se no wone na ayaka enka benya ayaresa try solve problem by and try solve escape problem
na me de na ede nti why no onua tell me why any onua ena men kasa bebrebe ko me ba life ache na me se na de ma me mra so why any onua onua na why oh me 0203726263 na be to me afre but ofra wo WhatsApp a de me yeni nyina be kate just a normal call na adwenchile bi a wo asembusa bi a wo no wonso ode aba madiki aka cha odada say the episode 10 no ebe bie ni nyamboa wo kina episode 10 ebe bie ni nyamboa wo kina ni ahwe hwan ni wonua episode 10 if you are you go ahoboaso a enche bia you move to set for season 2 but e bia de bibi foforo ba be from ansa na season 2 no aba anfantu wonti prison ni ran hoda me di atomi no ena ade chechire ore na wo so wan kosa anso hwenim na emom Ghana ama Ghana ade hye onua wo problem mu no sabre no wo sina twetwe wo fie onua won so hwe mu no sabre no wo sere no but on pene problem no say ade we bo me nua ye ntiama na ni achie ye wo say okwa na ni ma ya sa adu ibai empompo na ade wa me na ma maduro bi me fan try we say be kwa onye no sere ni nua no ni ubetimi me ahu de wani maye ni ubetimi me ahu de wani maye ade enchi a wona nsoro on de na mebo nanimo na bebo na dwo ha na wonya no aduro simple because e call ni nua no ho no wampa no aduro nti e ba no ho no ano aduro ni ho no so be hia no no wa paska adwen na anya adwuma ni padua na bre enenko na chinanko enye na oti range over ma e china beba no na obi so ti ni latest im na ukuta iPhone 5 obi kuta 6 ukuta 6 obi kuta 8 ukuta 8 obi kuta 9 ukuta 10 obi kuta de iPhone SS11 Plus omunya ya so tuwa mo obre ya SS11 ni beba no na woni bi that is normal life na kopon ya wadom na wonya sika woto ka air condition wo no eni area wote kura nwura ahwe nkofom no wache obi enti wo kofia na Roberts wo fie no wa hu but sa wo chie ni pa bra ufie wa say ma hu se nkrofo bi eni na mo mi fie de hwan ya enti wo ba ya hwe ye ko ni pa no ne nkasa obeda begina ho ontime Jesus will feel it back. Nipa. Yen susu, me no me no, yen susu. Ni yen feel pom fe nipa. Said ya me ma fom won na china betimi afom me. Do you say no? Or china then I pass me kan kire. Say me fom ho no, we say no. No matter anything we come. Yan wa me seka enkume me nka nipa ho kura after say me wuo na chi no enya nwe na na ombedi nkomo enya nkusie o eye nipa nti nipa fomo wa fache nemom dia ma ne fomo no ye hwehwe ne yen solve sa problem no enya Ghana ya biana blaster ana blaster ya bobo ni wia ya wie next tournament e bi mbesesi because solution no yam fine ti wine onua wine any onua contractor awo ya kwan no ba hu se ha area ha ka wura ho instance obey covered ato gutters ne so no wagya ho no wokọ simple because abre no person ne be kasa na man kakra but waje hu sika so
Nti enipa na wuhia na ache and good afternoon na wota no na wo say I love you no. Wo ko fi akwa kan I love you, it's a different person no. Oye kusie. Oya mokuya. So enipa de a yen nipa nyina ye pe. Ye kala ne sesa, ye kasa ne sesa, ya tade ne kasa. Tade ye hye no ene sesa. So be sia mi ani betwa picture o, so be de yo. I'm still a human being. Life and nenku and echinango. Yo me person what tia say no. Abrabona me no wo me no bo no. And nenku and echinango. Enti de ma me ka kire kodwopoku say me ma ne ba nwale me ba na ma nchire mu no. Eno nchire say solution na so. Twen how be hunu so nchire say nipa no. We would need to the extent say and so we ba yam function money ba yi. So we could that prison ba sabi and chase won kanipa ho. Sabre na also twi nipa ne ben ho. Na wo kire ne die ntia eni kwa so wo sa ati bi anim. E bia na wo mo akwa. Be mana sesa. Oye ya na. Once when you obiti me kofa na yirechi. Instance a case in a bay small and coffin. A buffon or de by young homesu. And he didn't know yes, sir. And cover you so. No problem be a catch them. When in you woman only means she would you want catch them. A dare not pass a minute. Before I can see a mount. Men receive a mount. There be me. Ubu, Papa Nedia, Panai. Problem na solve you. Se Berma ni wu a, unko wale kusie. Unko wale wosono, wo ko wale Berma. Ono nim ne suban. So oba ni wu a, unko wale tabo. Unko wale TV. Bako ko wale wo ba. Problem na solve. Na ono nim ne suban. Emle nyina nse. Enna nyina nyepe. Ene nko na china nko mfumso ba yen try se be hwe mfumso ne pum asibre na mo ye nyina mfumso ne mum pum de empo de wafo no wafom no mfumso ne siwia ye nyina mfumso nim ne hwe mfumso ne pum asibre the solution after solution no yen twi nipa ne meye se be ya onsa afum bi ofum a ye agya tintintinti suya me pa choka na wo ye nipa Opie ni wa ye expert. Opie ni wa ye perfect. Opie ni wa ye quality. Opie wa ne nenso. Enne na wanya me. Na wo kina to so Enne na me mfunso mu. Me sa dui bi ma. Me sa ma okua bi ma. Wo kina to Obasa de Shabrase sanfoni awrade ade nyina asutumfo oni nyankopon ntu dome a ema menya otamfo odome a mefum wa fache Ansana chiri bibi wo pa me ka chiri wo na asem ba ko san ha me se so ko na ko tuetua ka ni nya wie ana so ko tuetua bi na paniani so na mo be ha wo no ti na tete no so bi na ka na se ha wo da so wo kwa brefie betina na ti ba entina ho ma ye o mo ntete etina betie na adem sabu betina fie a abo okura na mewi a bewi tu ko na di besi bia no ma no smart no smart wa na mum se men kan ya wa no bo wa no kan kire wo bia what
ya kwampanyi baba ya wobeko suma busu da wodi wobeko ase oye oke odi watena wache eye katachi anadi am say nkomo nyina me dedicate di adawase sebi oba waje wabusua wabeko ni chido ma ando be bia ya kama to su bi ofa cha me so ba mi so ntina ko chi wabusua ya umi aba di otimi na yi nyina wa ya de nye obi a na betimi aye eni oba ekuro obi a do mpra na so say mi ayo ye kuro mu hade say ya mwa yes ti wa ya de na ya mwa ni yes e o ma mi de modie e kura ye firi mu no nipa no wo mwa wo na o se o yesa nka wo mwa ya afo anke se na duro suti eye eba ha wa bai o ya do ya hweye atade a aka ho mfa nche mpanya no ye bro ene so koye mawiye kandi ye bia na me ye watamfo kandi ye bia na Bediide nye mpanyi si kasa tentene ntoponko kasa tentene mfumso mpamuda the question ne say why ni onua ne de obafumu onua ne de obetia wona so onua ne de obetim nti otim wa empono ensi no ho kwan ne mum force say oba solve problem no nipa bia ye nipa no matter who you are se me ye Bediide o se me ye hwan yo me beda me mfamiti nsi fom nti me ye nipa te se wa me koto ansa na mada ndi nsuo ni biale hwan na se wo ye nipa wo sika wo anwo fenti odidi ze ni biale no one sabi me ko private ba bia de wo si wo ye nipa bone ni yenkokunu kura no so ko private na wa na me so me ko be private fa sabe se me hema ha na me hema fa me so amani ya nti nyame kopon bo ye nyina ye pe na emom sika aboa sika kudi bi no nsem ebi no manya bebrebe ebi anya kakra bi enso e ba wiase hu so obi ano na tie dida sa wo hu ofe sa wo hu nyefe sa wo hu sa wo hu nyehu so ba ware nko ade a nipa na abeware no nwale adoi nti mfonso ba ya hwehwe mfonso no poma sibire ni enya abayibo enya me nkasa ho biem wo hia me atwam wanka me enso abeka me abre twen na abehu unnecessary dialogue nyansa sembi anim se me ne wadwen nye pa no nkyere sese bi menim nyansa opata de fofo mi petuntuma no nkyere se menim nyansa adwen da obi a tiri monko enuya bebrebe na wokwayim enso yenye twekuta wie se kima efre ni nyina apoma nti he na me ne omi enu di wiase ko akone ne ani ntire bi akasifuo bi abebo bra no munyina agya hokọ Kwame Nkrumah, Dr. Buzia, Champon, even ya papa John Evans Fifi Atamis omunyina be yebi omagya hokọ ti me ne omi enu ye de be yebi a ebewu but who na chi no wa temu obi wonya nwuye no wasasi sina wote so no woni ye wonipa entam te sei e okokọ makoma hame makoma ne hawa ye ni ntwe nkodi nkomo eni akura nkodi nkomo wana nakoma ha no okokọ nti ne kokọ ne ba wode aba atwitwa wono ana ho
forget about me wakoma me wakoko nipa ye nipa se ne wantimi ankyere me wonu ya de a na asekyere ne se obi aye wonu ya ende oye wonu ya no so ne befom se Judas ne yi Yesu ma ye de a na de all can love you children. Baby, I need you, I love you, I will die for you. Papa, me hwo san krofo na be fomfom ye ho. Be ya gidi fuyi, enfom so ne ba de ani enye. Gidi ni Kristo ni. Peter mo Paul mo suafo ne ye chibi nwom no wante. Anwa ne ye de chinipa, that we bobitrim enso wasi agya na medi na chi. Usunti na no wo fi echi ade ahye bayi se usunti wo na nifa enye Africa, Ghana, you have a problem. Uko abusu afie wo transi ye utopem from as ye aboma transi ana abo transi change your character. Ne focus wo da your son ye adwumaden bo a wo man ye adwumaden hwe abusu ya. That will be better. Usiswa oya ba antie no aba wudua no eno na wunyi na obitwa aboso so akonfo so asofo bi no ma wona mo so a woje niema biye no wo benyina ma na bedane sintidua bi ba onkai na nyini na chie no afi na abestati abobayi e bia wuwu echi na ebi hu han ni bi hu e bia ye hu da wo de bresa ha na ade ewu onu se nyankopon no dwane kotoa nyankopon kwa no dwane kobia so we dipa o we Yehowa o we Roma yo we amwa yo nyina ye nipa ntimi ni wo sumu a menya otamfo emo ebra opa me de wakọ wo sumu no saa bre na wo so otweme ekrokro me ne me kakasa de didi ma me bidie e kira me kwantere ne na wo si wo nam so no ne mo mempome because enem ko na chinamko tino osi enyae mani nyina mo munyini eduru twabra wo no abetwa yi ne de nti bi Romani prima Romani nya obadamfo prima Romani meye wadwuma prima Romani emesiw ne yema no wa ma Romani mesi ne yema no wiye no ka wo kofro dia kokro bi sa wo Romani ana aye Pentecost ni lack of knowledge adwen na anya adwuma mani padua no ebre emre ni ho maye enne na ya mechina bi anayo midi ni twantwan ko hini wodi amono ba twene bo na nyansa bo danso amedanso sampini na Mr. Akroke na me wo so adoto Berma Bediide na midi aya sekomo enne me no bedi nkomoti awape me se wan ni wonu ya no asie wi ade na wo fadi afri se producer actor Berma Bediide ma ya ade dia na ne maame unti bibi ase so afre mi busame Kimi snacks obe okosuku a bibi na fama no na won fanko Kimi drinks obe okosuku a bibi na fama no na won fanko edin ne Berma Bediide yankopon de yankwa chenia da sende yebese hia bye bye.